Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini longki khubor pamenta kasngi. Menteri Katanat Kamrep Kamriang uba abante doling do open pau ke jing sngongo ya Katanat Kamrep Kamriang baga shim khyai ke jing jing nongrep hajila Meghalaya. Uba abante doling do lokran pat ba ha ke jing yalang bakhot da Katanat Kamrep Hamadan football mau gaten uba abante doling do ukran da ke jing shlur kum unong mikmat pat ba bat kam jong u kalong bande no da ka ba uong ngadei ule no ka ba mot ke jing bha ya upat ba pensngo uba abante doling do. Haman Kisnong ke department kejongi nanti ngomong ngamu ke kejongi ke department kejongi bakti kinong rap kinwan Haman Kisnong bat ban penting na ban yo ban ai ke awareness program bat ngatua ban kerpat ke ngom bahaya di dawan posnong kenang ba kata rap karyang kejongi sisa kan long ke bejok kenang ba kata rap karyang kejongi sisa kan long kibangi nomor ini meruspa mentang intip ngira indra ada berat ngide intip ngomong kanu hidup kanu dalam dayna intip nama ibu cik bagi kene kata waispo aku bagi tu depi soal bangan yang ban-keran hende kalau ada pun komisioner sekretari bangalaong tho no pa no sekolah lagi bangin pano ya requirement ngin pano ay jindon kam kadno kada wise bo don kam ban pengpoy hante po office mi kofet kadang man ayos kinorat ko ni manang ayo asno bangiong ingaban up arbanay nilay banay to nong rat ong pi kadno ngin up to wa pa itu le no bite ha pang gawai nga nong ipi long mo yan siya kandiyan kapor kadi siya kalayan nga nang ne nga neto ipi nga naladap nang ne kamiting nga naong pa ay gusti baganay kapartay start ng tamo kalalit da ka email kalalit da ka whatsapp kaya ilot ikapartay ng tamo start at kung ka science and technology Henry nang ne nga ni nang let's Elizabeth nang ne nga let's goti nang bat apply nama ngali kundu menesta do karak keren ban pensat no nak benta ban warna ini